nonke isizwe samabhinqa kanye nabo bonke nje abathandi bomculo jikelele. Nibingelelwa induna yodumo le ilunga leqembu loNgqongqoshe abakhobane sibengoma enkulu emakhosini bayithatha bayabela amavukane. Bafethu ngithi nginikhumbuze ukuthi ngomhla ka4 kuJuni na kanjani sobe sikhona lapha ku EP Launch ka Skwelesejongo eMaritzburg endaweni ekuthiwa eMpolweni. Sobe siseMpolweni hall lapho sobe sidlala khona shilana inkundla nezinye insizwe. Nathi lapho sobe sidedela khona iEP yethu ka2022 seOngqongqoshe ihloko sakhona sithi siyacela ukuthi niphelele omningi benu nizozwela nje ubumnandi bengoma bafethu. Kule EP sisebenzisane nomfowethu la uMqhelemani uMfwadlamini obekuyena obedidiyela lo msebenzi sikhipha ngaphansi kwestudio sakhe uMqhele recording studio kanti nomfowethu imvelo womhlaba idlala elikhulu iqhaza silawula nje lo msebenzi. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niphelele nje nonke nizozwela ubumnandi nje bengoma nizwe isaphuma eboxini. Ngiyabonga.